Dia kaki teh. Kayak laki soalnya tua cek cermin nah. Ya. Ambo! Apa pas dulu lo kede iya? Tuang udah lah pada boy. Apa masalah nang? Apa teh kombang itu telur rajom. Joreng mangkana, aja mah telur tangkat dong. Hah. Kerokeng masalah telur di setengah acara. Marah tuduh kita tangga. Meneng neng bojingan rajo. Kerokeng masalah telur di pada gak kimi teki dodo. Main orang kopi kong kelebu na. Abah makin neng neng. Imun tahan orang lah terus akin caro ke dia.